Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet Ïakut kubor baman kasni. Hadian bana kaliang ka Airport Authority of India kamsem lapandap yaki jingdawa jong ka Shnong umdan sat pra kata ban Thung kam yaki Samla Trai Shnong jong ki tukilong yeng ki balsakta ki jaka puta jong ki na jeng penhe yaka kar ling sonya umroi hennen kasngi ka santarek unailor ka kanhon jong ki Samla jong ka ni ka Shnong ki bahapo kalama jong ka umdan Airport Development and Transport Association lawan keu sakani nong ba Shillong ban punpau perthai yaka jingsem jong ki lengba kinong pathai kubor Habakran ka jelang sa Kynnoh pathai kubor ha Shillong Plus Club. Kini gidikon jong ni ka kanhon kila panpau ya ka jing sngobanyao halor ka jingle akuman ka Airport Authority of India. Ban Thung kam penskam no ya ki Samla ki bana ki tukilong yeng masyakta ki jaka jong ki ha ka bapenhe ya ka umroi airport ha ka kerdan grade 4 namar hadu menta dang perong kam tang ya ki sangon ki Samla kataru ha contract basis. Nalor ka jing Thung kam ya ki Samla sa ka waipat ka jing kular halor ki kampanroi lengba ka corporate social responsibility project ka Airport Authority of India ka dairu bantai ya ka hospital bat ka skol. Henry yakini ro amsem pat la pandap satya hadu menta. Kumta halor ka ni ka jing hensting ka Airport Authority of India kane ka kanhon kala kano baka dairu ka jing bam tuklar lam jong ka sarkar jela. Wat hadian bagladap ya kendo ya ki menteri sarkar bat kumjoro UMP ka Shillong parliamentary seat. Nilai penuh kedua yang boleh pergi juga Airport Authority of India. Ada begitu Airport Authority of India. Nipan nilai ikan beruang teh dari hadu bentar lomba. Nagaleng ujung lah mana rai nagi hawilai begeleng dongka. Tungkam tunjam dalam bentar ketika budang ketika karena lebih ketika ini. Kuar berada nagaleng dongka Airport Authority of India maka statement dia pasukan ini bah kalau pulang mau bisa kumka hamtam ke grade 4 bisa di penyerap mentungkam kalau apa di pulang ini kalau tolong bahkan information itu bah nang ban yang baik benitren kan berkat kuat kan passenger one herte nang bantang sup di nolak nang mana hamtam itu turis dan nagaleng jungi itu tolong bah nagaleng jungi kuat bah Kasultan mau kan singkian lah berarti tentang yang minister juga transport bahas di alundo bahasa banyak rakan mau dalam tak tega kamtam dalam tak ni kini Shnong bahasa tak ikut juga bah kini kita di ban Christian school ini Andre ke Jakarta yang rumdan siu dai Christian school te sekepat ya state government magno kan serap ini biasa tak sah tak jingsin jong ka airport ya kan ga kendawi ka siap jengi bahkan simkia penungkam peronjam mata kita kumsumlah kane ka jaka jong ka mias jong sipai bakane ka jong airport demi Shnong hang ha preng jong ka mias berka airport te kane ka Shnong ka chemni hal lagi phai sadian ka bangga airport ha ka sipai lagi phai kamon ka de airport nak kata tahu kita lagi hai nak lagi siapa tu sebab nak try hari kita kasih ni atau siapa banyak kan. Dan nak kata tahu pikir nak kerja tu pikir kut lah. Tapi Kynnoh Shnong tu tentang ilah satu nong no apa yang Indonesia kayak Indonesia juga rong juga mi nong nong di sakut apa yang nak kata tahu ni cepat nak kapten airport Kumba Asyam ini kata bercerita dia tempat pakai ice lock dan ini Shnong tambah nong juga. Insya Allah kawan ini.